I ja sam odmah na početku vidio da to nisam ja. Znači da to nije Ajdin Demir koji će na primjer otići na fakultet nasmijan, sretan, ovo ono. Ali u tom trenutku kad dolazim kući i njima govorim, ja više ne želim vidjeti na fakultet, hoću da snimam na YouTube-u da budem YouTuber. Mene babo gleda ovako. Mama ovako. Kaže, šta ćeš ti snima danas? Eto, znači, Bože, 2 put. Joj ljudi, alaj se gubim ko konekcija. Ne mogu krenuti, znači, u video, evo, 15 minuta ja sjedim ovdje i ja kontam kako ja vama da počnem pričat ovaj video. Kako da počnem pričat ovaj video? Kaže, nemoj se nervirat, Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novi video na Triple D kanalu. Pa što je ovo Triple D udario po ovim delim uploadima? Kad mi ovako pošalju poruku dok snimam, ja bi sad izgrizo parket, znači laminat bi ustima držao ovako 26 minuta, grizo bi ga. Šta je bavo Triple D udario po nekim, kad je daily upload? Stvarno ovaj Triple D, od njeg se svašta korisno može naučiti, tipa kako napraviti šišu sa ovim i onim stvarima, znači to vam šteti zdravlju. Druga stvar, pričam Triple D koja budala bio u osnovnoj i srednjoj školi, znači njegovi događaji su stvarno poučni. Uradite taj događaj u školi, dođete kući, babo vas našto. Znači, istera babo, kajše mi vjeru iz vas, znači, zbog tih događaja koje vam je Triple D rekao. I niz ostalih, naravno, poučnih i zanimljivih informacija koje vam govori. Znači, ljudi, uvod bukvalno radim 15 minuta, ne mogu ga početi nikako, hoću da vam bude zanimljivo, znači od samog starta. Znači, trenirao sam košarku i upisao sam se na fakultet. Znači, Triple D košarkaš, ide na fakultet, on ti je završio gimnaziju, pa normalno da će upisat fakultet. Šta su to ti Triple D upisao? Koji je to fakultet pitanju bio? Znači, ljudi, upisao sam jedan od najtežih fakulteta u Bosni i Hercegovini, znači taj fakultet se nalazi u Zenici, mašinstvo. Jest da sam ja imao iz matematike 2 i iz fizike 2, ali to, ljudi moji, nije bilo bitno, ja sam imao neku volju da učim, da radim, da napredujem, nije mi uopšte bilo bitno što sam imao i da ja neću kao uspjeti u tome. Tebe mislim non stop, po tomu i mraku, opet mobitel mi zvoni na snimanju. Znači ova pjesma će biti zaštitni znak Triple D kanala. Svi vi sigurno znate kako to ide kod vas. Bukvalno kad ste sretni, kad ste ispunjeni, kad su drage osobe oko vas i u vašem životu, nekako sve vam je lakše, sve vam ide, nemate problema, koji god zadatak sebi da zadate, da ga radite, vi to uradite. Jer najbitnije je u životu biti sretan i pozitivan i okružen takvim ljudima oko sebe. Tako je kod mene bilo u tom periodu života. Trenirao košarku, igrao u timu, bio super dobar, znači imao prijatelje pozitivne oko sebe, upisao se na fakultet, znači jednu i drugu stvar planiram da radim. Uopšte nisam imao taj neki teret i pritisak da ja nešto neću uspjeti da uradim. Ta moja sreća, to moje uživanje, ta moja ljepota nekako dok sam išao na treninge, išao na fakultet, trajala je bukvalno jedan semestar. Znači to je kao polugodište mi je trajalo. I bio sam ispunjen i sretan, išlo mi sve. I završio prvi semestar, ostalo nekih predmeta koji nisam uspio na vrijeme, ali sve o svemu to je bilo mnogo pozitivno. Znači mnogo lijep period života, bukvalno. E sad, dolazi taj period kad su oni meni rekli, Ajdine, ti si otjeran iz košarkaškog kluba Kakanj, mi te tjeramo odavde, znači ne želimo te više u našem klubu, znači ti si otjeran, nema veze što si 11 godina trenirao, ti si dobio nogu. Znači tako je bilo. I meni ostaje samo fakultet. Zamislite sad kako je kad vi nemate one glavne stvari, onog glavnog pokretača vaše sreće, to je u tom trenutku bila košarka. Znači ona je bila glavni pokretač mog osmijeha, mog lijepog života, mog lijepog nekog duha pozitivnog i svega, znači košarka. Znači ona je nestala, nema više. Ostaje mi samo fakultet, koji mi je bio kao sporedna stvar da ću da radim. Poslije tog što mi se dogodilo sa košarkom, plakao sam svaki dan. Mjesec dana sam bio zatvoren u stanu jer sam živio u Zenici, bukvalno tamo sam. Samo sam plakao više. Znači nisam vidio sebe nigdje. Znači rekao sam, dječju, Ajdine, ko si ti sad, šta si ti? 11 godina su ljudi zvali, ti si košarkaš, ti ćeš biti košarkaš, ti si ovo, ti si ono. 11 godina mi je to u glavi bilo i to je nestalo.
Ostao je fakultet, ja sam bio pola godine na fakultetu i ja sam odmah na početku vidio da to nisam ja. Znači da to nije Ajdin Demir koji će na primjer otići na fakultet nasmijan, sretan, znači biti na predavanjima, slušati ovo, sve tamo i da će on na kraju nešto biti, da će imati neku diplomu od tog bla bla. Odmah u startu sam vidio da to nije za mene. Znači, sad, pošto sam bio tako izgubljen, znači 4 zida, u raspadu sistema, jedan dan sam rekao sebi, šta ćeš ti biti čovječe? Šta ćeš ti postati? Šta ima? Gdje nešto skontaj, nešto osmisli, nešto smisli, ali da ćeš uživat kao što si uživao kad si igrao košarku. Znači, znam da fakultet to nije. Košarku ne mogu više, nisam tu, otjeran sam. Moram nešto novo osmisliti, nešto treće. I dođe mi u glavu da bi ja mogao da snimim nešto vezano kao za fakultet, neki video. Ja nisam znao ni editovat, ni snimat kako treba, ni rezat video, ni renderovat, ni uploadovat, nisam znao ko je PewDiePie na YouTube-u. Nisam znao ništa vezano za YouTube. Ja sam slušao muziku na YouTube i sve to, ali nisam znao ništa dodatno što se tiče YouTube-a. Znači, bukvalno katastrofa. Dok sam ja snimao taj video, dok sam imao psiva na YouTube kako se radi, kako se edituje, kako se renderuje, kako ovo, čitao taj moj proces, to moje saznanje toga, taj moj rad, uložen trud u taj video i na kraju uploadovanje tog videa na ovaj moj kanal, rezultiralo je tim kad sam ja objavio video da sam od svojih najbližih, znači od svojih najboljih prijatelja i nekih dobrih poznanika dobio pohvale. Znači ja nisam dobio pohvale od svih ljudi i tako dalje, ali mi je bilo bitno da su oni rekli, Ajdine, to je stvarno dobro, to je stvarno zanimljivo, pa ti stvarno mogu jednog dana da postaneš neki YouTuber. I ta sva sreća koju sam ja dobio od strane toga, od tih pregleda, lajkova, komentarisanja, šerovanja, znači to se jedino moglo porediti s tim kad ja vodim loptu, utakmica, ja zapalim trojku, ta trojka uleti. Znači moglo se porediti bukvalno sa košarkom, takav osjećaj bio. Ja sam sebi rekao, Ajdine, to je to. Sad ide onaj dio gdje ti moraš roditeljima reći, roditelji, ja ne želim da idem više na fakultet, ja hoću početi snimat na YouTube. To je sve u redu sad, kada roditeljima kažem, ja neću ništa drugo da radimo s YouTube, oni mene sad razumiju. Ali u tom trenutku kad dolazim kući i njima govorim, ja više ne želim idem na fakultet, hoću da snimam na YouTube-u, da budem YouTuber. Mene babo gleda ovako, mama ovako. Oni znaju šta je YouTube, ali oni nemaju nikakvu predstavu kako ti možeš zaraditi od YouTube-a. On meni govori, pa od čega ćeš živjeti? Kako ćeš živjeti poslije? Šta će biti za par godina? Šta će biti kad budeš imao 25, 27, 30, 45? Od čega ćeš živjeti? Ja njima govorim, rekao, ako uspijem za par godina na YouTube osigurat ću sebi do kraja svog života svoj YouTube-a. Bio je tu moj brat koji mi je radio sve na YouTube-u, od loga, banera, intra, outra, edita nekog, ovih prijelaza, tranzicija, ovo što vidite, sve to brat moj radio. Znači danas mi spasi par sati svaki put kad ja trebam video objaviti. Sad ljudi, nikad nemojte odustajati od svojih ciljeva, od svojih snova. Koliko god to izgledalo da je daleko od vas, da nikad neće doći do toga, nikad nemojte odustajati. Nemojte dozvoliti nijednoj osobi da vam stane na taj put, da kaže to nije za tebe, nemoj to, bolje je možda ovo, bolje je možda ono. Nebitno da li to bio roditelj, vaš brat, vaša sestra, vaš najbolji prijatelj. Nikog vi nemojte u tim stvarima slušati, slušajte samo sebe i svoje srce. Znači, vi ako mislite da je to dobro za vas, to uradite, jer vi ne znate šta će se dogoditi poslije. Da li će to biti vaš najbolji potez u životu? Ako poslušate nekog i to ne uradite, vi ćete sve vrijeme u životu razmišljati o tome da sam onaj dan to radio, šta bi sad bilo, gdje bi ja sad bio. Vjerujte u sebe i radite za trojicu, bukvalno za 3 čovjeka radite, toliko sebe dajte. Nema umor, ja sam danas umoran, ne mogu to da uradim. Znači svaki dan, totalno sebe maksimalno dajte i morat će vam se to vratiti. Znači ovo slobodno možete i roditeljima pustiti, jer većina roditelja vjeruje nema to za rad dok se čovjek ne uznoji, dok ne uzme krampu, motiku, dok ne bude neki tam posao našao. Znači dok se ne završi fakultet nema zarade, nema para, nema ovo, mora se fakultet završiti. Stanite, recite im, evo ovaj momak će vam ispričati neke stvari sad pa ne pregleda ovaj video. Hvala ljudi puno što ste ovo pregledali. Nadam se da ste imali priliku da nešto novo naučite, saznate. Ja sam se potrudio da vam to prenese na maksimalno dobar način. Obavezno ostavite lajke i cabujte na kanal ako niste. I nadamo se da ćemo doći do 30.000 što bliže moguće, tako da ostaje sljedeća stepenica 50, 70, 90, 100. Tako da hvala puno na ovom, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od Triple D.